kitang tanan nga binunyagan gitawag tag mga igsuon ni Hesus, mao nang musangpit sadta sa Ginoo o amahan namo. Kamo musugot mong mahimong igsuon ni Hesus? Sugot mo? Di mo mahadlok makaigsuon og Ginoo? Kasagaran nato ang atong tan-aw kon kita mahimong igsuon sa usa ka or kanang masagop ta ba og usa ka bantugan nga tawo, malipay gid ta. Pero ang gisulti ni Hesus dinhi tulokibon kayo. Ningon siya, kinsa man ang akong igsuon, kinsa man akong inahan, ang nagtuman sa mga gisugo sa akong amahan nga tuas langit. Dili sayon mahimot ang igsuon ni Hesus. Parehagod anang moadto kag usa ka lugar pananglitan ron Malacañang. Nya mahimo kang igsuon didto sagupon ka ni PBBM. Daghang mga protokol imong sundon, mausab ang imong lifestyle. Mausab yun. Kay kuan naman, kanang lahi man ang kinahanglan man kamo pahaom sa imong ginabuhi. Reaning ato ba mga sasing boys din nyagwanhi simbahan, di na mo magsaba-saba ha. Manglimpyo mo, di magdagandagan, di magduwa-duwa. Mga usab ang ilang kanang kuan, aning gitawag na to lifestyle. Niya kasagaran na to, mura mag ambot, pila kabuk ninyo dinhi ang gustong mausab ang inyong kinabuhi. Nang litan, moingon ang sugo sa Ginoo nga, sana, ihalad ang imong kinabuhi alang sa imong isig kataw. Lay down your life for your friend. Saban, musunod mo na, dili. Hilom na. Gusto mo ka mong maigsuon. Di ba? Wa na. Nya inigkuan na to, inigreklamo na to, awa na. Wag tang nang atong pagkaigsuon. Sanga na lang ta. Muna diri sa unang pagbasa, hangyo ni Propeta Mikiyas nga kaluy mi Ginoo paghimog milagro samas imong gibuhat niadtong pagluwas nimo sa among mga katigulangan, kay karon naulipo na sad mi. Pero doon na lagi requirement ang Ginoo. Ang iyang requirement nga sunda gid ninyo ang akong sugo, kay og sundo ni ninyo siguro yung maluwas ang inyong gihambin nga kasakit. Muna ang atong hagit ba nga dili ta mahadlok musunod sa sugo sa Ginoo, mahadlok unta ta nga mosupak. Mo ginay hagit kayo kanabang mahadlok tang mosupak sama pananglitan ang imong bana iniguli mangulata nimo labi nagmahubog. Mahadlok kas imong bana o mahadlok kang masuko sa bana? Mahadlok ka kulatahon o mahadlok kang masuko? Asa man ana dapita imong kadlukan? A or B? Mahadlok kulatahon o mahadlok masuko or musukol? A? Sama mo nga amang mo. Ang sugo sa Ginoo magpakulata lang, pakamatay gud. Pero hadlok ba noon tang kulatahon? Hadlok man ta pasakitan? Nga unta ang paglikay anang maong kasakit, mauman ang pagsupak sa sugo sa Ginoo nga sa kasakit ug sa kalipay hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Mo na ipatuman gid ang balaod sa kalibutan na ay balaod nga gitawag og divorce.
na ay legal separation kadi sad sayon pa diro siya tinuod man pero mo lagi na ayaw na lang sag angkon nga igsuon ka ni Kristo wa may pugsanay ay na lang sag angkon unya kung di na ta mo angkon nga igsuon ta ni Kristo kay di na ta mutuman sa sugo sa Ginoo giangkon nato nga mga ulipon ta sa demonyo. Ang demonyo nga kanunay nagtudlo nato nga supaka gyud ang Ginoo kay naghatag lang nagdimalas sa imong kinabuhi. Pasakitan ra ka ana. Nya maro ra ba kaayo ning kanibang yawa ba? Tudloan ta niya pag supak sa Ginoo, gitawag na natog sala. Ang wa niya isulti nga kada nato buhat og sala ang resultaan ng maong sala kasakit o kamatayon ang nagpaluyo ba sa sala nindot man kayon sa likay na mananglitan imong bana likay na buwagi kay wa na nay batasan ana buwaga nindot kayo pero bantay kay dunay gasunod ana nga kasakit nga imong tagamtamon og kamatayon. Una sama aning wa kay pagkaon niya moingon day ngiyawa. Pangawat klaro ana diha ikagoy gakupot sa kwarta. Kawata na tawag na natog korupsyon. Usa lang nimo kapirma wa na kaysa mag-antos ka. Ana pero timan-ing ang gasunod ana kasakit. Unya sa Ginoo sad kining kasakit nga iyang gitudlo nato nga mag-antos ta para sa ato isig katao sama sa iyang pag-antos pud nato nga iyang gitawag og mga igsuon ang bunga pud ani kalipay og kinabuhi. Life ba og kalipay. Mga misteryo kinis kinabuhi. Ang kusog mo antos, malipayon. Ang mulikay sa pag-antos, saman, masukanon o kaha, masulubon. Okay. Pangutan-an na imong tupad, be. Yung na, masulubon karon o malipayon. Ilahan man na nimong mga malipayon kay pangutan-on, mutubag man na. Pero kanang mga masulubon, tutok lang na nimo. Tutok ba? Sa atong salmo, niingon diri Ginoo, pakitaa kami sa imong kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo kanang divine mercy. Makit-an ra na sa mga tao nga ang kasing-kasing merciful. Matod pa ni Kristo sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga maluluyon kay kaluyan kamo sa Dios. Unsa man ang kaluoy? Ang kaluoy kana bang mubati ka, mo hatag ka o positive response sa mga makasasala. Positive response pasabot dili nimo sila isalikway, dawaton ang mga makasasala. Kay kaning kaluoy para gid ni sa sala. Mao na ang divine mercy, mao na nakalimpyo nato sa sala. Nya kun imong ug atong dawaton ang makasasala, sakitan gid ta. Murabag sa ingan anang tanga ba? Scorpion or kanang hulmigas. Dawata o ang hulmigas kanang lamok. Dawata unsa may nature sa lamok? Mupaak gid na. Ang hulmigas mupaak. Mapaakan kita o mudawat, mura kag didawat og kayo, mapaso gyud ka. Muna si Kristo, pagdawat niya nato, perte gid iyang pag-antos nya. Kinsa man ninyo dinhi ang kusog kayong mudawat o tao nga sad-an, taas ang kamot. Kana bang taong sad-an nga imong yung dawaton na? Wa gyud.
kanang pananglitan imong anak magsigig supak-supak nimo nya magsigig pangayo og kwarta, pero ang tanan nimong isulti supakon saman mudawat ka anak, isip anak imo nang sige haghatag, sigihan. Congratulations, di ka magyaw-yaw, di mo pakapinagstorya. Kasagaran na to muhatag pero pakapinagstorya, bantay ha, bantay ka lang yun. Parihara man ta, basta pari, pakapinagstorya ba. Pero ang pagdawat sa makasasala, doon ay mga 11 tulo ka requirements nga gipakita ni Kristo nato o sa mga santos. Ang una, dili ta makadawat sa makasasala basta dili nato ilhon nga ato silang kauban sa panaw padong sa langit. Nganang kuyog ba? Kuyog. Muna si Jesus ningon siya, kung doon na kay usa ka gatos ka karnero, mawa ganing usa, pangitaa gyud. Masabot ni ila ka kuyog. Tubitang ni adto mig pilgrimage sa Holy Land, madugay gyud kay na may uban nga maglakaw-lakaw ngadto nya dili mananghid. Hastang pinangitaay. Inig-ihap, inigsaka ngadto sakyanan, ihap dayon. Saban kumpleto, way kumpleto di gyud mudagan kay niilaman mi nga kuyog. Ana. Yung na imong tupad. Yung na kuyog ta. Padong sa langit. Para na mga sundao ba, gubat, kuyog na sila. Matapsingan ng usab, maigo ang paa, di nakalakaw, ilagi ng dadon. Antuson gina nilagda. Nga naman, kuyog man. Pero di ka mo ilang kuyog na nimo nga tupadong sa langit. Bigla ko, bahala ka des kinabuhi nimo eh. Nga mag-antos ko nimo. So muna'y una, ilhagyod na kuyog padong sa langit. Ikaduha, kinahanglan mo ilasad ta nga ang makasasala biktima sa yawa. Ang makasasala biktima na sa yawa. Dili na siya maoy yawa na biktima. Murabag kung ato nang tan-awon murabag gitulis ba katubitang dagod Samaritan nga gitulis di katong gahigda sa daan nga himatyon dili to tungod sa iyang kabuang, gitulis siya, giilad, giambusan. Huna-hunaon gid nato kanunay nga kining makasasala biktima sa yawa. Nya dayon ang ikatulo nga mao say gibarugan ni Kristo og sa mga santos, wa gitaw nga dili mausab. Ang kasing-kasing sa tao dali kay nang usbon, labi nag-imo na siyang sigihaghatag og gugma. Mao nang ingos Kristo, love your enemies. Nga naman kay bisag enemy na basta imo lang higugmaon, mahimo gina nimong higala. Na magampo ta nga maghigugmaay na ning Russia ug ang Ukraine. Kay way kasing-kasing nga di mausab. Basta tao lang usab magani ng mananap. Na may uman mo team anang mga buaya, di ba? Buaya kanang mga leon, mga tiger. Na uban na matim na nila. Mananap gani na matim, maanad ba? Tao pa kaha. Dali ka ng usbon ay. Ang nakaapan lang kay di man gud ta mulaom, mingon ta wa na oy, hopeless na tawhana. Ayaw wa gitaw nga hopeless. Unang atong Christian hope kanunay ginang nakasentro do na paninindot nga moabot. Tanawa si Santa Monica in relation to Saint Augustine. Nahimog yun si Augustine nga usas mga great saints. Wa man gyud moingon hopeless. Si San Pablo, wa gyud moingon si Kristo nga hopeless. Nahimo na hinoon si San Pablo nga usa sa atong mga haligi sa pagtuo gikan sa iyang pagka manggugukod sa atong tinuhuan. So muna, kung gusto tang maigsuon ni Kristo, mag-practice kita aning kinaiya ni Kristo, ang pagkamaluluyon, ang pagkamahigugmaon,
Unya, kanunay gidang nakasintro sa pagkuyog, pagda sa mga makasasala, sama nato, ngadtos langit. Ug maunay atong paningkamutan. Si Bishop Chupilo Kamumot nga karon Venerable Chupilo Kamumot na nag-highlight gidaan ng Klasihas Batasan, conversion of sinners. Pinaagi sa iyang paghigugma sa tanan gyung tao, mabuutan man or mabuangon, og pagpanghatag sa tanan nga iyang kayang ihatag. Gahapon atong treasurer ningon ako, gamay naman lantag kwarta pa dir. Basig mas short na taan eh. Nako, og wa nay kwarta, di dala sa tamangaon. Ay, sige maghatag diya, namatay, na ospital, ana, mura mag-anhi na din manganhi noon. Tagaan lang sa nato. Awan na tay kwarta, pila ra may pag-announce, wa na mi bugas. Ana, no? Si aron di sa mo padag bugas di aron mabuhi panimpari, no? Ana ra na siya. Nya naaman sa gyud mohatag kay bisan ganis ato mga slot nga gibaligya, mahalinan maginta. So gahapon ang atong halin niabot na og 3,384 slots. Pakpakta. Hapit na ra ba, no? Pila na lang kaadlaw. 27 man ang event niya karon, kuha na ta 19. So 8 na lang kaadlaw. Hinaut unta nga mahurot pa ning 3,616 slots. Kay kining atong paghimo niini usa ni kapag highlight sa atong igsuon, usa ka pari, usa ka obispo nga nagpakita nga igsuon gid siya ni Kristo, ug ang batasan nga iyang gipuy-an batasan gyud Ginoo. Sige, ingna kuno nang imong tupad, ingna pila na kaslat imong napalit. Sige, ang tana, ingna pila na natampo nimo. May sanang imong pagapangumustahon ba kay basi wa gini palit-palit, agi-agi lang na dito. Oy, daghan kayong nagbalik-balik og palit na ay usa katulunan ni palit sa kang Bishop Chupilo Kamumot nga slots nya musaad pa gyud padir basig makaabot pa ni next week. Ay, palit na sa ko next week nako. Take your time, dawaton ra gyud na namo, no? Kanindot tungod kay miila nga igsuon ta, kauban ta sa atong panaw, kuyog ni Bishop Chupilo Kamumot og sa ubang mga santos nga atong giila nga mga modelo og tigpataliwala nato ngadto sa atong pagpakigigsuon ni Kristo, mga anak ta ni Maria. Manindog